Ya, nyo Purno Mulyadi mempantun mencai karang lam seung tami pajuh boramut. Boh? Nyo boramut Ya. Jaya. Ya. Nyirah warna mameh rata. Mulyadi bayin cukup mutamut. Ya. Pajuh boramut ngon anak miat da Aceh Jaya. Bak taboh jamu uro goh teput. Ya. Yang pajuh boramut lekang lagona. Boramut Jaya. Cim pantun. Tak kalau boramut mirah warna. Heeh. Wate rata mameh bukan li. Lian. Rabene hulun tuan tiada mi udah. Heeh. Tak kalau rupa udah kena. Lagak ugoli. Agak beli. Nyo tahu no? Reza. Nyo? Iki. Tak cuba belum cim betul lah. Nyo? Jadi je tu. Arul. Aduh. Ya, nyo si Arul pi lagak lagona. Hi pemain bola. Wah hi urakan. Ya. Nyo Mulyadi lepas tak gurang. Boramut tak merata. Pajuh bak rangkang. Barang kang dua. Kau ni kang dua. Rangkang baru. Nyo nama apa kau? Nombor Aceh. Mak Aceh? Oh, lekang cik Rama Aceh. Kak, nyo mulai mencari Mulyadi, Murunau tentang Rama Aceh. Tajak kena Aceh Jaya na borambut Aceh. Cukup tat bere wate tarasa takalan urangnya picu kau rume teteh dikem tak rupa. Memang nyo betul hai Mulyadi gada pi cukup rumah. Bitu tengah-tengah ngon anak muda ona boramu cukup tat pange. Yang lon di binehan dapur dapa. Tamung lah. Nyompan borambut kan halun putaba nekalan cidi ke mata tinggai cok tagai. Tampik ne pegah tanyo lon hana putaba ana manga nganu muda sang ulun bro akan. Ya kan bere. Munyo kamunan butoi lagoina laju karata boramut lekang. Wate wo birim bayun kakun bak mawa kabega boramut panga lagak koyang. Cilom temung lom. Memang borambut cukup tat mame wate tarata. Daripada anak muda tinggal dua buah tu sagai. Cuman nyompa cukup dia hanku tak kira. Betul. Takalan warna lain macu kakanjai. Nyompan hai tengku Mulyadi nyo ngon lon tuan anu kumun taboh jan di mon mata. Mulai di pucuk ruang ngon yahna lon tuan jino urakan kau nyan katuha. Ya nah. Tamung lom. Bukan tak sayang takalan pade jipot angin le rubah metimpa. Nyo. Menyo berat tak kencai borambut dan tinggal le awak nyorta. Same kakun jangan kaca kapa johole nyandi ke gada. Betul. Munyo awaknya hana dipikir karena tabe bak jih kana. Di bineh krung urang kemawing di bineh le pitang meriti. Memang betul nyo berata kencai awaknya dengku boh hati kena diperhati. Hai bahai perhati nama.
Bukan tak sayang Jih mancang tiba Betul. Oh wate mata luruh urunya Karena cai Mulyadi cukup talaga Wate ditima mu blek-blek macam Dan tebung lom Ya. Apa dia nyolek kat Jadi nyo kamu di Tino nyo tengah tu latih langsung tu latih di lapangan Mulyadi Bayun untuk merangkai sastra spontan Karang Lam Seung. Jadi nyo hana latihan ote jak-jak lagi nyo dan di keurung-urung nyo hana bagah jut. Karena agaknya galak ketuk-ketuk lun tuang ke pegah muhut bujik kemarang. Jadi lun pegah pengalaman lun tuan roji jamun ngan gure-gure Syekh Mujudullah, Syekh Hak Muntati, Syekh Rih Kurung Raya, Tungku Usuman Gedung, teleke doa udunyan memadum beluah kubu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyo lun tuan menancit le anak-anak murid yang ka lun ba. Jadi nyo uronyo khusus kamu di Kampung Kuta Tuha di Kecamatan Panga, Aceh Jaya. Jadi kata letih becu-becu. Jadi karap je ada salah-salah. Ma lazat lazim kaim biasa. Jadi nyuka kaim je. Terbaiknya mengucit karena kabur labung dengan seung samlako. Kamu sajan-sajan menhut lagi Ceh Topian Dong, lagi Yahluk Mutasar, lagi Pak Puadi, lagi Kecik Ramuli, dan juga anak muda Ahadi PJ Septiawan. Dan dalam yang lain-lain yang terlatih betul-betul iaitu anggota Seung Samlakau. Walaupun kaum bidangnya lagi musuh segi payung, dia lebih senior lom, dia melawak, dia menjaga. Olian lagi agam baba. Orang menancit lagi Cik Abrar dan Cik Man nyo lain jurusan tetapi mandumnya anggota Seung Samlakau. Juga terima kasih kepada anak murid yang pertama ulun tuang je Naim Hasan Abbas, kemudian Nalom M Nasir Bako yang pernah kamu popular di Aceh lagu penong-penong. Yang Mulyadi Bayun saja ulun tuan yang sehat. Singoh akan kamu tamung lom untuk Serang Wo Gede daerah pariwisata Aceh Jaya. Mudah-mudahan seni sastra tradisi seni tutur Karang Lam Seung lagi nyo bulu anak-anak muda yang tim ikut. Lun tulu ikhlas lun timbi pelajaran kepada anak-anaknya dengan ikhlas. Mudah-mudahan seni tradisi Aceh terjaga di Aceh supaya anak-anak katanya dituri atadro. Atadro putagalak ho tajak ta pulada.